Ćao svima ljudi, evo nas ponovo u Zombijete. Danas ćemo igrati GTA 3 u trećem gradu. Odavno nas nije bilo, znači sad škola, početak i tako. A ovo je najbolje auto u GTA 3. Što se tiče današnjeg dana, danas ćemo samo se zafrkavati i nas tera policija i biti narod. Ljudi, tako nešto. Ovo ja volim ovako. Idemo da Si li umrla? Eto, dobro. Izvini, nisam te vidio. Mik. Idemo da se terami. Beži! To je nepravedno prema mene. Sad ću zapalim, I zapalio sam zombi. Bežite ljudi. Bežite u tunel. Bežite. Schumacher pretiče jednog, pretiče drugog, Makazić između oba dve udara jednog i zapalio mu se auto. On trči kogo ga noge nosi, da li će uspjeti da pobegne i pobegao je. I on tu puca. Skočio na kola. Kako da prećemo na drugu stranu sad. Ajde pomer, sad ću da pređem na drugu stranu. Okej, ne moram. Ko će prvi? Da imam brže auto da bi brže stigao. To je logično. Idemo sad da šprintamo. Schumacher pretiče jednog. To je trebalo da bude preticanje. Fuck you. Evo ga. Pretiče jednog, pretiče drugog, pretiče trećeg. Još nije pretekao, da li se uspjeti da ga pretekne u rikvercu. Mik, sve stvar ne može. Ali sad se obrće on. Ovako je bolje. Idemo gore. Izašli smo na glavni put. Gdje sam sad ja krenuo? To je baš sad nepitno. Ako će neko da zna kako da pređe u ovaj treći grad, a da ne obavlja zadatke iz drugog grada, sad gleda moj prethodnik. Kako je dobro. U rijeku, ne u rijeku. $113, samo uspjeto. Idemo sad što se čini. Što sam nazad kako radi. Sprintaj. Ne. To je nepravedno prema mene. Nepravedno. Idemo sad im zakućavamo život. Ja treba upalim sirenu. Evo. Tiramo zločince, gdje je zločinac? Nećemo da tiramo zločinca. Ti si zločinac, vidim. Što kaže da si zločinac, ti si zločinac. To ne može se promijeni. Jesi ti zločinac? 100% da jesi. Ti si zločinac. Kako sam muške odradi.
A što su muški postali. Kad sam ja policajac, kako se to sve bolje odvija, vidite vi to. Pobjegoš mi. O, jeste vidjeli ovo? On je došao. Nema neki. Ja sam policajac, treba policija. To je pravo muški. Spremni su mi do kolena. Shit. Aha, ćemo da se steramo, ko će brže? Gdje si ti? Nesto čovjek. Ja to ne sanjam. Niko me nije vidio. O, sad je prava šteta nastala. Bežimo od policije, bežimo od policije. Nema što ovdje zanimljivo. Nemate da im uzmem nova auta. Hoću da im uzmem kombi. Neka policijskog. Ono, nemamo doći, ja mislim. Okej, znači, doćemo da sađemo. Okej, ne možemo, znači, dopadamo sirenu. Okej, ne mara. Gdje ste policija, hoću da vas ubijem sa policijom. Vidim, samo stani to ovako, kad on to... ovo mogu to baciti, ali ne mari, nije. Ovo dvicu sam bacio ja. Kako radite ljude. Prolivate krv, za to služi GTA. Eno sa policija. Ona misli da može me zastopirati. Ne, me zastopiraš. Pa da, što neće se nije još jedna pojaviti policija. Ne kažem ja koji će mi. Sve što imam. Uff, gdje me baci? Kako ja ne znam što maknem, dosta mi je. Kombi, ti si mi spas od... Zašto? Ne. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!